Dumela mohi ditaba ke tsa Sesotho kwa SABC 2 le kanaleng ya DTT ke mo le Triforce Ntsuleng di hloza ditaba di latela. Re dumellane gore re thusane go bona gore re hokotsa yang matsapa a accommodation ya di MPLs. EFF ha e ananele tshisinyo ya mmuso wa Northern Cape ya ahela ditho tsa parlamente ya province matlo. Mmuso wa rona he ke mo menong hore ke teng hono jwale product ka e ready hore enka ba di shelveseng empa fela ile di mehato tlamehang ba enke. Mohwebi wa Velkom ya hlahisang ditlolo ka semela sa matekwano o re kgwebo ya hae e ntse e atleha. Harbele ro amele mohi EFF Northern Cape ere e qhelela thoko leano la a hasisa sa matlo a ditho tsa lekgotla la ketso melao Kimberley ka diranta tse di milione tse 100. Phatlalatso ya lefapha la ditsela le mesebetsi ya setjhaba e hlahise maikutlo a fapaneng ho tswa baahing le mekga ya bohanyetsi. Legislature rona e re baagi ba sena metsi, baagi ba sena matlo, baagi ba sa bone service delivery. Re be re go tseiwa tshwetso ya gore go tlo go agelwa di-membera tsa parliament bodulo. Ra tlhaloganya ebile ra itse gore bontsi jwa bone ba tswa outside Kimberley. Mokga wa die o re o tla beha leihlo metjha e tla latehwa ka hong. Our primary aim would be to oversee that process, to ensure that the right contractors get the work, to ensure that money that has been allocated for it has been spent like it should be spent. Ha ditaba di sa le mothating ona, baai ba hlahise maikutlo a fapaneng. Ga ke support totally. E wa yona ga ke kene. Bant re supporta yana bone re tlatsa dikgitsi tsa bone. Lefapha le hlalosa ha kaho ya bodulo ba ditho bo ne bo hlokeha. Re dumellane gore re thusane go bona gore re hokotsa yang matsapa a accommodation ya di MPLs because ya ka re bua yana re na le di MPLs se few tse di leng in rental houses. Provincial Northern Cape e lekanyetsa ha e saletse morao ka kaho ya matlo a dikete tse 20. Thabiso Khadebe, Kimberley. Seboka sa borobong sa kgetha baetapele ba ANC Western Cape se fedile ka jeno mo modulasetulo e motjha eo le yana a neng a sa sheba maemo a modulasetulo Voiso Chilisisu a fane divote tse 311 a hlola Cameron Dugmore. Motlatsa modulasetulo ke Sharon Davids, mongodi ke Nevet Delport, Ayanda Banks ke motlatsa mongodi ha motshwara matlotlo e le Derek Apples. Originally I was campaigning for the position of secretary. Then in the horse trading and interaction with other regions, it was decided that I must contest the position of chairperson. And there was a whole lot talk about trying to denounce the politics of money within the ANC, looking at how your position came as a surprise to a lot of people. What was that talk about? Did you hear anything about that? Talk about the politics of money in the ANC. They were talking about denouncing the politics of money within the structures of the ANC. No, we must. And I'm one of the people in the ANC in the province who are against the use of money. And these people who use money are known in the ANC. It's business people who wants to get candidates of their choice so that they can manage in their own way structures of the ANC, so to say. And even leading to this conference, there were such people, and they are known by the movement. And in many instances, they are reported to leadership structures, but nothing is happening to them. President wa ANC Cyril Ramaphosa o sitlile puo ya go kwala seboka sena sa borobong sa Western Cape. And today, the various provinces that will be looking at you in the way that you held this conference have a lot to learn from you. And I will be the first to tell them what they should be learning from you. So that is very good. Now, the 55th National Conference also recognized that the restoration of the vibrant organizational life of our branches is an urgent and vitally important task of the moment. So this provincial conference
has looked at how to revive the activist base in the province, to champion, to get our branches to take up and champion local issues, issues that mean a lot to the lives of our people, and to close the gap between the ANC and the communities that it is dedicated to serve. Harwela ro amohele mohebu e monyane wa Welkom e le molebong semela ke mohlahisi wa ditlolo tsa semela sa matekwane le hep mme o bietse hape o sebedisa cannabis oil e phekolang. Tlhahiso ya semela sa matekwane e nkuwa le molemong wa kgodiso ya moruo wa Afrika Borwa. Lerato la moleboheng semela la tlhaho le ile la etsa hore a qale ho etsa ditlolo tsa matekwane. O kentse letsoho mererong e fapaneng ya semela sena molemong wa bongaka le merero e meng. Through mmuso wa rona he ke mo melong hore ke teng hono jwale product ka e ready hore enka ba di shelfseng empa fela ile di mehato tlamehang ba enke ya hore ba utlwana batho ba re sample bona ba yentseng from e nna ntse ke etsa original hore na I treat batho jang, because now ho tlameha re keep rebele le ntho le consistency ya hore na ha ke sebedisa like for example no ke etsa tse 10 ne no tjena na ha ke hola ho batla ke tse 100 mohlala ha se ke tsa tse 100 the way ke etsang ka teng ho tlameha ke be consistent hore se ke ka fumana oil ha isa sebetsa hobaneng se ke etsa ka bongata ba sebedisang tse ding tsa dihlahiswa tsa hae ba thabile o kene hohle mona makaleng a fapaneng hore ba kgone ho bona hore ba mo thusa jwang hore product ya hae e kgone ho testuwa le khome ya fatshe ya sebetsang ka yona wa e testa wa tseba hore na ena le eng ha jwale sister Mimi o mothating wa ho ba le polasi eo haufinyana e tla hlahisa dihlahiswa tsa hae ka bongata bo boholo. Mekga e kopanetseng puso masepaleng wa Tshwane e hlahletse botjha teko ya ona ya ho theola setulo motsamaisi wa dipuisano Mncedi Nzwanana ka mohato wa hloka tshepo ho yena. Action SA e bolotsa maiteko gape a go folosa sebueledi sa lekgotla Nzwanana yo a thapilweng ka thuso ya ANC le EFF dikgwedi di le 3 tse di fetileng. Since his election in March, Nzwanana has consistently proven himself ill-equipped, failing to understand the basic rules of the council. He has destabilized council proceedings by using the Speaker's office. Ntlha eno e tshegediwa ke mokgatlo wa DA. We cannot have a coalition government where such a key position does not carry the interests of the coalition. We've seen that from February until June, there were certain reports that didn't pass through council. Fela ANC ya re tseno ke diphirimisi fela. Fa ho nna le ditaba tsa hore nako le nako re tla nna ntse re ora mosutisa hora hore le rena re tshwantse re boele mo lenaneong la rena la maloba la ho netefatsa hore re a ba folosa ho nna bana dinomoro tse di lekanang. Mokgatlo wa EFF wa re utlile go tshwaela ka lekwalo ka la bobedi. Kgato eo ya go tlosa sebueledi e solofetswe go rediwa ka la bone kwa lekgotleng. Molemo wa motho SABC News, Pretoria. Mo ikabela fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba _dikgang, Facebook account ke ditaba dikgang _ ati Twitter ke @ditaba_dikgang. O ka bela romela video WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073 818 0674. Dibile kalo tsa kajeno ha re kopane hape ho sane ka hora bobedi thapama bolibela tera fihla nakong e tlang. Hayate.